Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biyag ita ket naggapo. Ken ipagayam Greta. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dua kami ngagkabsat, ulila kamin iti ama. Ket ti inami, pinanawan na kami kanu, idi babasit kami paylaeng. Isu ani lolo mi, tinangaywan kada kami. May sa aritirado a maestro ni lolo mi. Naragsak kami nga uray awan ti inami iti sidong mi, gaputa sana nagkurang ni lolo, iti panangipateg na kada kami ngagkabsat. Aging ga adimteng ti aldaw, anapanunot manen ni lolo, ti mga sawa. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Greta, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Manang, adda ka di madmadlaw mo kan ni lolo? Kas ko maitian niya. Kanayo na naka-isputing arumwar? Good, sigod matakas na ni lolo. Saan man? Kitam kas labagit nga agpurpur maitan. Kanayon pa yun arumwar. Saan tumaladaw ang agawid? Amangan no adda papapanan na agayim na Wano sigod akatrabahuan na idi. Amangan mo't no addar armon na, manang. Anya mo tibagbagam si Kagari. No plano na kumati mga sawa manan, di idi kumapay. Itakit din asinyuran. Kan asino kumamot ngay timayat kan kwa na katlakayan. Ay, ibagbagam tigas ta. Senyor nga agpayso ni lolo. Ngamayat pay laang ti taktakder na, manang. Adu pay laang ti atiwon na ang adayong ubing ngam iso. Ay, jak amukan Kagari. Basta, masigurado kang adaraan man ni lolo. Uray pustaan tama nang. Ni, nagbiit kayon anangan lolo. Wen, nabusog ako napok. Iso ang arod lolo. Panawan kayo pa'y dito Tay nakijay salas Ituloy ulat ti mga napok. Sige lolo. Oh, anya manang. Makitam, naragsak ni lolo. Kasta ka tinlab. Asino kumangay? Awan mo't madamdamag nga armon na dito ayan tayo. Mamati ak ataga sa bali a lugar, manang. Saan tayo ak aruba? Anyakat ni manangan, nag-slow ka manan. Kita mga minjaygam na. Cellphone manin, sakat na kaisam. Huwag paiso. Nagmayat ti isam na nga agitatype iti cellphone na. Ay, aguray ka man. Aginayadak amapan iti likodan ni lolo. Kita man no asino ti kachat na. Ay, hindi mo aramiden day tamanang. Taday tati kaguran ni lolo. Urayam latan, no adda ibaganakan ka. Greta, Gary, addan tugayam kadwa nga agawid inton malem, ha? Asino, lolo? Ni Maricar. Sino ang Maricar, lolo? Nobiak. Anya? Adda nobya yo, lolo? Wen, Greta, yawid kun to inton malem dito'y balay. Taga ano ngay? Kan nakamamuan nyo kan kwa na, lolo. Dita ka bangibang nga ili. Kunakon kat manang. Isumot lagayam akas la umububing kayo, lolo. Tadagayam no biyayo. Napintas ka di matlaang? Kat siyempre matagari. Agtal na ka man magitagari. Ang lolo, kasanungay, masigurado yu ka di akayat na kayo day a babae. Manungay titawan na. Kan kaano pa'y anagbalin anobya yun ay jay. Nagadukit dinadamdamag mapok. 40 plus laeng tinobyak. Sana bale, maamamuyo inton malem. Greta, Gary, isuti ibagbagak kada kayo ni Maricar. Hello, Auntie Maricar.
Hello? Honey, nabanogak. Kayat ko takin na. Ay na, makaturturog pa'y kitin. Kasta ka di, honey. O sige, mapanta ni Jesseleda. Tay ridem mo biit. Greta, Gary, agluto kayon ton, ha? Lolo, ayaban ta kayong tulatan no nakaluto ni Manang. O sige, umay kan Maricar, honey. Sige, honey. Uy, Manang Greta, day tamatam na mag-anin. Agkiram kamot Dahil tating sangput ni Lolo, kasla saan mo't ang mapagtalkan. Ay, pagkakabawan samot ni Lolo, ti pa nang isangput na iti dahi ta babae. Uy, judgmental kalaunay mo't Manang. Itala ang makitam ni Lola Maricar. Ibagam kit din na saan ang mapagtalkan. Ay na, adan Lola ta Manang. Yay! Lola nga. Huh? May salaang ti Lola kanya. Lolam day ta Maricar no kayat mo. Awanan maramida Manang. Adda ditan. Inyawi din ni Lolo. Isu alulam meten. Ay na, nabusuga kiti kastaunay, Greta, yawat mo man day ta picture kan baso. Ha? Dayta ka no picture kan baso, Manang. Oh, adtoy, tita. Day talagi babaon ti muna. Feeling doon niya mo tin. Kadamo na pailaang ti umay dito balay. Ay na, masurunak at talaga. Adto ti danom mo, honey. Ay na, thank you, honey. Nene, apayin Manang? Nalpas kan? Wan, sikapay laang ti aginaw ita. Inakon iji kwarto, tanasakit ti ulo. Manang, anya ti madlaw mo ko ni Auntie Maricar iti kaadana dito'y balay. Adua, nagbusi, nakasungsungit. Naawan ni Lolo, kunam no iso ti bus, ngam no addan ni Lolo ang makita na. Ay na, kunamlan asino akasing putan. Ay, masurunak ka talaga. Wan nga rod Manang. Saan nga ta madlaw ni Lolo dayta? Kasano amadlaw na, kat nalaing nga rod nga agpamarang day ta girlfriend na, kan amangan no uray madlaw na, kat bulsak gapo iti panagayat na, tanalaing mat amang lamlam yung day ta babae. Sa bagay Ay, Manang, anya nga tano kasaritam ni Lolo? Ibagam ti madmadlaw ta nga ugali ni Auntie Maricar. Talaga a planok a kasarita. Mangkit-kita aklaang iti tiyempo. Lolo, sigurado kayo kadikin ni Auntie Maricar anapudno kada kayo? Katuan mo tapok. Yawit ko pa nga rod dito, inudak sigurado. Ngam Lolo, iti day ta akinala kayo. Amangan met no saan ada kayo ti inayat na. Amangan no day ta kwartayo laang. Ay, nagalas metten ti kastang ibagbagam, Greta. Unay metten ti panangkit-kitam kini Auntie Maricar. Kwa Lolo, pasensya kayon Ado nga minin ti kakasta ita apanawan. Sana mapasamak dayta. Tadayo akasta ti aramid wen ugali ni Maricar. Isuasan yo apagpanunutan iti madi. Nalawag. Ay, anyamot dun. Nalipatak pa'y laang mo di cellphone ko. Jakpay kat malagi pa nun ang iparabawak ita. Mano ayati ka sa pulam. Kan mano nga aldaw mo ijay, honey. Dalolo ka ni Auntie Maricar. Ay, denggak man ti saritaan da. Sana bale, nasapa pa imot. Kat mano nga ron ti ka sa pulam. Kuhani, 10,000 laang. Aniya.
nagdakalan agatad ti daw-dawaten. Itugot mo dagiti duwangan. Pangusaran na ngay kuma. Tapno adda kadwa da Greta kan Gary. Kuwam, no kanto siguro, honey. Adda anak na. Ay, awanan. Mapanin tay atap ko. Akwar-kwartaan na laang ni Lolo. Lolo, awanan bagas tayo. Kastaya, mabitlaeng. Ito'y. Ito'y pailaeng, ta medyo bitin ti kwarta kita. Jak pa'y naala tay pensyon ko. Win tadinawat day ti Amerikar. O sige nga rod, Lolo, inak gumatang. Ayun gayam. Apay akas ladyak makit-kita ni Auntie Maricar. Nagawid biit iti ayanda. Talungal daw na ijay. Kasta ka di. O sige nga rod, Lolo, panawan kayo pa'y. Kat maawit mo nga ro dayta, balasang ko. Wen Auntie, mano akilo mo ilaang daytoy. Di mo mat ngamin inayaban ni ading mo. Taimbag lang nga adamang ibaklay. At dara-aramidan na ngamin, Auntie. Iso asyaklatan. Sana bali, asidagmat. Wen gayam, madamag kuman. Kumusta nga iti kadkadwa ni Lolo yo? Jak amo, Auntie. Kabalay mo? Di mo amo? Narigat ngamin tagsasaw, Auntie. Sa bagay, nakita ngamin alimabas itay agsapad ito'y. Adamot pag na. Kuwang ngamin, Auntie. Nagawid ijay lugar da. Day tamot ti kunan ni Lolo. Kasta ka di. Auntie. O sige, mapanak pa nga ron. Sige, balasang ko. Among gali, nangagkuman adimawat ni Auntie Maricar iti kwartakin ni Lolo. Amom numano, 10,000. Anya? Kat no di mawat manan idi napanalawas iti kwarta kan ni Lolo. O, anya ngay. Di mapanan di atap ko, akwarta laang ti almanan na kin ni Lolo. At dapat may saan na duktalak. At dagayam doang anak na. Kat imbaga pa'y ni Lolo nga ayaban na ditoy. Tapno kano adda kadwata. Anya? Uray awan mat Padas na nga yawid dito dagiti anak na. Tamakangag iti madiasa o. Sa dino ti papanan nyo, Lolo? Nakiruwar tay pensyon ko, apok. Apay adi yung imbagangay nga itakay na ama pan, Lolo. Jak pa'y nakarubuat. Uray saan kan nga umay, Greta. Adamat ni Maricar kakuyog ko. Wenmat ngamin, Greta. Saan kan nagtaktakpay? Adak mo takadwana? Anya? Di ka madanagan. Saan ko abaybayan ni Lolo? Ala nga rod, Lolo. Sige nga rod, Greta. Panawan da kan dito'y balay. Inkamin, Greta. Sige, Lolo. Agan-anad kayo. Kasla kasingputan manan day ta Amerikar. Gaputa adda manan kwarta ni Lolo. Manang, papanan kano da Lolo? Mapanda ka no alaan tay pensyon na. Pensyon na? Ita mampay asan asika ti kadwana? Win adda nga ruden ni Auntie Maricar. Ay, sigurado aday jay manan ti mairanod. Sigurado nga ikan namanan iti kwarta. Sigurado day ta. Kung aman nga mino kinasarita mo ni Lolo. Kasaritak tupay lang. Jakmut nga min makaalay tinasaya at agundaway. No kayat mo manang. Duatan tulangan ang makisarita ka ni Lolo. Lolo, itatawan ni Auntie Maricar. Kaya't kayo kumaakasarita. Kanya day ta, apok. Kuwang amin, Lolo. Madlaw mi ngamin akas la kwarta laang ti kayat ni Auntie Maricar kada kayo. Ay sana po no day ta. Ay ayatan nak ni Maricar. Kas makita yumit. Naanos ang mga asikaso kanya.
Win ngam no adda kwartayo. Sala na asikaso kada kayo. Lolo, agriin kayo kuman. Ar-aramatin na kayo laang ni Auntie Maricar. Nay, anya ti kayat mo asawan iti dayta nga imbagam, Greta? Nang. Saan nga iti kasta, lolo? Huston! Diya kayatin nga agsao ka pa iti kontra kini Maricar. Agin inayat kami kini Maricar, kat awan nga ron ti makalapad ka na kami. Nawatam! Day, apa yun basang? Kas maila masiluan day ta subsub mo, masabat kaw. Ay, da kayo magayam dayta na Helen. Masurunak ngamin ijay asawa kampay idi ni lolo. Nagbosi, baon. Sapay no adde ibagana, masapol atong palan adagos. Apay, baybayan ni Lolo yaw, akas na tiyar aramiden na. Ay nanana, naglaingag pamarang no adda ni lolo. Kasano mga min, in love ni lolo kankwana. Iso nga uray madlaw, akwarta lati kayat ni Auntie Maricar kankwana. Ay, kaslawan madlaw na. Kasarita yaw ni Lolo yaw. Namin anon akinasarita mi, nana. Ngamawan lata. Talaga nga agayat jay lakay. Lolo, nalabos mo't tar aramidan ng Maricar. Pagbalinan na kami mo't at agabo na. Apay, anya ti aramidan na. Amin matlangan kat ipaaramid na kada kami kinigari. Adda pa'y di adda lang aruden iti asidag na. Ngum ipayawat na payla kada kami. Kat gapo iti dayta, agreklamo kan? Nagbasita na banag? Apay, lolo. Talaga kadi asaan kayo ang makadlaw? Agun-gundawayan na kayo laang ni Auntie Maricar? Dayta ka di man ti bagam, Greta. Kaano ang makita yu ti kinapud no iti bagbagami, lolo? Akwarta laang ti kayat na kada kayo. Kasi kitain nyo man. Kalpasan anakadawat iti kwarta kada kayo. Nagpakada manan. Nagawid manan. Santula agawid inton kay kayat na. Apay, masigurado yu kadi nga awan ti sabali akasing sinarak na alalaki? Napan na lang binisita dagiti anak na. Agsublintumot laang. Masigurado yu kadi nga anak na laang ti kinasinarak na, lolo. Tunggal pumanaw dito'y balay. Anya ti amoyo. Amangan no addamat sa bali alalaki iti biyag na. Lolo, kinabildak pa yan. Gapulaang kini Auntie Maricar. Gaputa aglablabas kan. Nalabas ang ti panagsasaom kini Maricar. Sana kasta ni Maricar. Ket no saan nyo amaawat, pumanaw kayon dito'y balay kaw. Anya, lolo, apo ko na kami. Dayta nga rod, apo ko kayo. Ngamda kayo matilapad iti pagragsakak. Ket kas na kunak, no diyo maawat ni Maricar, nalawat ti ruangan arumwaran yaw nga agkabsat. Nasakit, Mr. Lonely. Takasla na pukaw ti patagmi kini lolo ididimteng ni Auntie Maricar. Pimanaw kami nga rod nga agkabsat, ket napan kami nakipagnaed iti ayan ti maysa nga uncle mi, akasinsin ti inami. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nadamag milangen a pimanaw ni Auntie Maricar, gapo ta di na kano maanusan nga asikaswen ni lolo. Ket nagsubli kami nga rod, iti balay ni lolo. To'y pagayam mo, Greta. Agyaman akpagayam, Greta, iti daytoy apakasaritaan nga impatulod mo. At dadag iti manang gundaway. Ngem dagiti kakasta at tao, dumteng tulat ta, ti katukad ti aramid da. Ala, anusan nyo ni lolo yo, tawan sa bali a makatulong kenkwana, no di da kayo nga apo na. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Greta. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center
iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.